Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Jaran Sports Club, kala long ka kunhuan banyok ra ka nam la do. Hadien bakala pelim ya ka PHE 11 ling baka jing shot tiebreaker da saulalai ha ka jing khun final ha ka lempong ile kai bertep kom ka open to all knockout football tournament Arajar RFUR. Pala penyai da ka West Jaintia District Sports Association kabala long hamadan kyang nang ba stadium ha ka lai trik no pra Arajar RFUR. Kumno bagi lapoi ha ka dikakertam banjok kat ni cili medal. Kawai pilih besutu ba nilala kum kami sui berwarna ia ke sports policy. Dengan JW dengan dekat ia ke West Jaintia Hills District Sports Association. Dengan general recommend berwarna di Shimpata. Berhidai berpelong ia ke kerja seminar halor ke sports policy. Nampak kami dengar bagian mereka long keciksan nilala berwarna ia kibun ki item untuk kiban warna kejunguto ia kisama. Bab kikimi kikpa Kita yuk mensir nak adika policy. But mataru ilang dan hapte kecik perkara but amen shushu ia ketua policy. Jadi nasobat Allah lemdah perlu keciknya keren ia ke policy nin kum lukadia. Matan pihak usul habidai bagadika stadium. Bon kalau kemudian kampala. Function mana ni?